Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Bathandi bamaskandi balandeli bamaskandi lena. Maskandi news, maskandi updates. Siyayixoxela kahle. Ayivumelekile inhlamba lana nokudililana. Mhlawumbe ngithi umntalapho lo positive wamukelekile. Kodwa mase siqala sesibukelana phansi kwi-comment section ila ngiba nenkinga khona because angigqugquzeli lokho. Asihlale ke phezulu kwendaba. Isgaxa guys. Yazi nguzanguza yesigaxa ilento eyenzeke kuKhozi FM. Sikuphi lana sikuma summer 30. Ba celebrate iminyaka ewu-30 manje. KunoKhozi FM. I-radio station angaze sibe khona isikhathi esingakanani ngizofuna le information ecela ukuconfirma ukuthi uKhozi selibe khona isikhathi esingakanani izinga lawo. Nibonela ukuthi sikulula kanjani ukuphopha? Angisho ukuthi uKhozi liphophile. Niyibuke lento futhi inabo ufakazi lengishoyo. Uye lapha ya kwi opening yamasama ubuke ukuthi maqalwa angithi lana South African Music Awards. Mawubuka la kwi-opening bafaka South African music. Hayibo. Nisho ukuthi abawusolanga nomgodo ukucasha i-Song of the Year yakuKhozi FM ayikho ndawo. South African Music Awards. Ukhozi liuphi namandlalo ngoba phela laphayana bekukhona ngisho i-category yama radio stations ase South Africa la kubekwa khona ukuthi le ngoma ihambisana na ithini i-management yakuKhozi FM. Ngikhuluma noKhozi guys, ningayitwist into engiyishoyo futhi angizile ngempi ngoba nangizwe ukuthi ngiyahleka. Bekukhona abantu abasakazi bakuKhozi lapha yakumasama ngesoyibuka imswenko yabo nanokuthi nje phela we guys i-opening kudlaliwe ke kafishane le music leyo nje ngesikhathi bechaza ngama-genre okuhluka kwawo. Uma ekhona oyizwile i-Song of the Year yakuKhozi FM lapha kuyisibingelelo ayikho. Mase ngena uMinike oyi-presenter oyi-host yalama awards naye ugudla kwizinto eziphathelene nemusic ezitrendayo. Uyibaleni inkalakathi kaMandoza. Niyakhumbula guys mveni ngikhumbuze last day ngaze ngayibala inkalakathi neJerusalem wa-eda nomlando ngathi mina kodwa ingoma evelele ibambe kubashana amalume. Angiphikisani namandla amakhulu engiwabonayo ebrand ukuthi hayi useyibrand ngaleyo ndlela ukuthi sizomfela fine, kodwa asingaphiki ukuthi ingoma inkulu. Khona ukuthi nje intombazane ikhuluma ngomaskandi kanti umaskandi akusiwena umusic wethu sonke. Nakho sengibhimba nithi uKhozi luzuze kanjani izolo? uKhozi FM eyabo ingoma i-Song of the Year ayibonakalanga kumasama. Angikusho futhi lokho ngenhliziyo embi bakithi ayazi ezinye izinto nivele niyitwiste nizenze zibe negative. Angithi ukuvelela kwengoma ilokho ukuthi lapha ekuqaleni kulamasama engena besibingelela kule second kudlula ingoma ethile or lo 3 second kudlula ingoma ethile ingoma ezisuke zavelela kuma nominations ke angifuni kuyibala leyo ngoba singenaphi. Ngithi mina ke kuKhozi ngoba sine message yabo bona basuke basinika le yanto nebo i-trauma leyo ongakwazi ukuyichaza leyo ukuthi senishisile inyama ebusuku phela 31 December si location la sikhona sishisile inyama nawo amajuice yonke into irice sehlelise umndeni ngokwazi ukuthi ke le radio station selokhu saba khona yesilwanisa ngayo unyaka. Uthi ke phela manje ngithi mhlawumbe abanye baqala babuka i-TV mase kuba ke lawo ma-hour-ke seqala i-countdown bebe lapha kuKhozi sekuqalwa ukuthi hayibo sekusele
10 minutes sesekukhozi ke manje ngobani sikhule kanjalo ukuthi ukhozi olusikhiphela lengoma and lobu mnandi lo sibulanda kukhozi sebezijwayele into yabo ngesikhathi beyijwayela lapha kuyi-stage ezinkulu beqhathiwe kanye nabanye abasebenza kanye nabo bazoke besukume bengashayelwa ihlombe bona imbudane yena le ngiyikhulumayo kodwa imbudane yenzakalile ilento engangisho ukuthi nalabo bezogijima bese ukhozi ave bezophoxeka bona baloku ukhozi ngoba phela manje bona bazosuke bezenze bebe yinto yomphakathi othile oyegroup ethile bebe kuyi-stage la sekuhlangane khona i-South Africa yonke bazoliphiwa bayihlombe wekhazi bazizwe kanjani ngisho ukhozi i-radio station eyabo i-song of the year ayikho kwi-opening yamasama nalapha yana okudlulwa khona-ke sekushiwo ukuthi le category lena hawu yona le category engene nokhozi beyifake yiphi ingoma kwawina obani ngisayonilunguzela wegazi ngizonilunguzela ngifuna ukubona ukuthi bebefake obani sengifuna ukubona ukuthi bona bafike bapresenta i-award ethini ngifuna ukubona futhi ukuthi bashawela ihlombe kangakanani ngesikhathi besukuma ngoba ngathi yabo leyo nto bazosuke bengayiboni beme ngokuthi siyazi ukuthi labayana bazosenzela iqiniso thina eSouth Africa isenzela iqiniso yabo le trauma leya esayithola kule yamzuzu yokuthi kubalwe nasekubalweni asisezwa kahle yangena ingoma sathi hawu sekwenzakaleni bayadideka enye into engicane ibambe angilwi ne-artist nomsebenzi wayo i-artist izoqhubekela phambili idlondlobale indlela apromotha ngayo isiphiwo sakhe nakhona futhi ukuthi ebe nabalandeli abaningi abanenkani kanje isiphiwo sakhe kodwa ngikhuluma ngaleya experience ungayisusi-ke ividiyo kuleya experience uyenze ibe personal masugcina usungithuka please singenile guys umhla ka-31 yangena ingoma yazi umlando wokhozi ukuthi basifakele ingoma angazi ukuthi basebenza njani-ke emva kokuthi ihlukanisa unyaka baba namahloni yini abasayidlala indawo ingoma nakho kumasama ayikho kwi-opening kanti ngokhozi umlando-ke kwabona lowo sizobabambisa kube umlando wabo ngoba into eyenzeka kwaze kwavela ukuthi-ke sesiqala ikhalenda ya-2024 so ukhozi lizoba number 1 kwi-list banomlando wabo nje abasafuna ukulushintsha kulungile bengithi nje cha mina bengithi hawu asingayikhohlwa leyo khozi kwisigeme Isgaxa babe ne-song of the year engabingeleli ey'ndabeni zomculo hawu isithi-ke isiqubulo less noise more music hawu indaba yokukhozi FM sengifuna nje guys ngiyodlunguza ukuthi abasakaza bebekhona bemele ukhozi bekubani ngoba phela ngese bangaphansi ka-SABC bebeswenke benjani yini manje beyi-radio station into ye-radio station ihambisana nomculo bengasatholakali ndawo bazosala-ke kanje bazowuqopha leya mnandi abathi bayawuqopha nalaba asebazi ukuthi ukhozi ikhonya bona kunjani ifike i-South Africa la sengena khona i-South Africa yonke apha amandleni sengena i-South Africa yonke kumenyezwe ingoma uchwaze i-audience yonke because ingoma iyaziwa nibonile ubulungiswa bavele bathi nje laphaya estage sekuyi-summer 30 nayi healing yale yanto enayi-experience ngalesa sikhathi bathi nayi healing yazi healing ithini nominees kuyabizwa-ke kabisa the small Tyler bebe baningi bekuyinkunzi zodwa-ke futhi uyabona ukuthi newini le owina phakathi guys yabo le yawina indlela enkulu ngayo
abantu ebesiqhathe nabo. Ngase ngibona ividiyo yathaka kuqala ngoba phela kwi-page lesama ukhona lawo uTyler ubeyingene kuma-category amaningi. uTyler useyavela nevidiyo yakhe ngithawe ma sisalile ngoba phela vele kulela page babesisabisa ngakho ukuthi baqhathwe noTyler. uTyler lo oseze wawina naphesheya. Ngathi mina angabe sifaka amanzi emadolweni kodwa ukuvota siyavota. Bahamba ngokuthi baqhathwe noTyler. Mase sekuyiwa ngasemaphethelweni le category le ayivotelwa. Yintsha. Yikho ngithi sithandwa ishuthekiwa ngithi basho njalo. Abantu abanayo yonke inhlobo yokukhuluma mase beyiduduza vele into entsha into eqala yona leyo entsha eqalayo kodwa bek-SMS-wa bekuvotwa. Wayivotelwa ukuthathelaphi lokho uzosihlaza manje usithathelaphi ngoba nakhe kwi-post kubhaliwe ukuthi iyiphi category nayi artist lapha ngezanti kuze kuyabhalwa ukuthi SMS lana mase kushiwo futhi ukuthi SMS ungagcina usuthola nethuba lokuwina la yamali. Ikhona leyo information ngoba umona ukuvala ngisho amehlo. Uthe nje wabona ulwana Mthandeni wazi hawu ayivotelwa bazophiwa. Sibonga ukuphiwa ke sithando, sibonga ukuphiwa bomalume, sibonga ukuphiwa, sibonga ukuthi sikwazi ukujabula manje. Sijabulele bobabili abenza ingoma ngoba lokhu ukuthini kuyi-confirmation ukuthi basebenzile. Ukuqhathwa noKabza the Small bebuye nayo. Kuyi-confirmation ukuthi ikhona indawo elungisiwe. Nibonile ukuthi kuposte ama-page amaningi kangakanani? Ama-page lawa are-verified ku-social media, lama-page amakhulu. Cha ngingawubalo SABC vele SABC kuhlobene nalaba bebenza ama-awards. Sengisho nje amanye ama-page amakhulu. Yazi ngisazonilandela nalokho? Wasuzoqeda ngale ndaba, le ndaba yinde. Lo mbhiyozo umuntu kwi-Sunday World izolo bafake yona ividiyo bese sestage sebethatha-ke sebebonga base nje Sunday World nathi asifuni ukuthi lo mzuzu usidlule nayi le video ye-record of the year. Manje babona ukuthi i-record of the year incane. Guys, bengizela ukuthi mina Ukhozi bazizwe kanjani izolo kuphela. Ngifuna ukwazi nje ukuthi Ukhozi bazizwe kanjani. Ngoba phela ey'ntweni zo-music bayangena njengo-radio station yabantu. Hhayi eyomphakathi thina. Angikhulumanga-ke ngevoti ukuthi kwavotwa kanjani. Ngikhuluma ngokhozi as i-radio station enkulu eSouth Africa. Ukuthi-ke le ngozi abayiboni yini ukuthi bazothi bayaphakama nje kuvele kuthuleke uma bekhetha ukusebenza ngendlela ethile. Hhayi ngibonga ithuba le video ingangidini ngoba nami ayingidinile. Hhayi ke into ekucasulayo ukuxoxa nje ngoba ngempela Ukhozi FM belulaphaya kuma-summer 30 kwe-opening yomcimbi. Kuyingoma eyidlulayo zithi shazi ama-seconds abekho neyabo. Uma futhi sekufika i-category le esifaka umsakazo nabo bangenile. Kodwa engikwaziyo abangenanga nge-Song of the Year yabo. Ngoba phela lokhu kuthini le ngoma mayevelele okusho ukuthi ngisho nani ni-radio station izoniphelezela kwi-stage ezinje. Sengifuna ukuyobona ukuthi bebeme ngobani. Beyithini i-category efaka Ukhozi FM kwaba obani-ke lama-artist afakiwe bawina. Sengiyolungisa lokho. Hawu bazoswenka bebebahle ngenxa yokuthi abantu babhorekile besukume lapha estage kuthiwe awu umsakazo wakukhozi FM weshow ethini vele kuyithulekele nje. Hhayi ukuthi-ke siyakuncoma lokho akukuhle vele kodwa abantu benza njani bayadina bayacasuka ngezenzo ezingajabulisi. Ungizwe futhi angibali ukuthi khona umkhonyovu khona because angikholelwa kulokho.
Mina ngibuka ukuthi bona mabebuka ukusebenza kwabo kusazoba yinto yomphakathi na, yinto ye-South Africa noma sekuyinto ye-group yabo. Ngikuthathelaphi lokhu? Indlela okufakazwa ngayo makukhulunywa ngokhozi FM. Mase sithi hawu, njengoba siyabalaleli siyalingana, nizozazelaphi izinto eziyiphutha nezinto eziyiqiniso? Ngoba namanje i-Song of the Year mayiphumile, likhona iqiniso lokuthi i-artist idla kahle njengoba nabo bedle kahle ngalama SMS, ngoba phela akubalwa ama-SMS lawa abe maningi kuphela, imali ingena ngawo wonke ama-SMS angenile. Uma-ke sebiziwe waphuma ne-Song of the Year, yini enye abamlekelela ngayo? Ngoba phela ngesikhathi uphuma ne-Song of the Year uba yi-artist evelele manje, uyifakile futhi imali lapha yakukhuza. Sebekusiza ngani kokunye ngaphandle kokuba yi-artist? Ilezo zinto esithi sinemibuzo yazo esiyibuza njengabalaleli, bagijime-ke abanye bame phambili sekuyibo abawo number 1 kukhozi. Ngesikhathi senibo number 1 kukhozi kanje sekuphuma ama-files nizothini? Ngoba phela yini enithi ukhozi luneqiniso. Ngesikhathi sekuvela indaba ezingasabi-ke right, nithini? Umlaleli udefend i-radio station. Hayibo, akukho-ke kodwa oku-wrong. Bengibabaza nje nami ukuthi kodwa nibonile Isgaxa. Hawu, i-Song of the Year yabo abayitholi, kodwa bakhona laphaya njenge-radio station enkulu e-South Africa. Hawu, i-Song of the Year isalunguze nakula maculo abingelelayo. Bye bye-ke guys, bye.